Está relacionado com a variante Omicron, NB181, tem o número Nimbus. Esaki é o último dado do Centro de Maleza Contagioso de Merca. It is a little bit more infectious and contagious than kind of the last couple of versions that we have seen before. So we're seeing a pretty rapid rise in the number of cases related to Nimbus. Dr. Carrie Horn avisa que a chance para pegar com o vírus está grande de grupo de gente junto. Además, se agrega que sintomanan está quase mescos que a variante promete, maneira quentura, nanishita core, roceia cortico, tosamento, dolor de curva, pero é síntoma mais persistente de dolor de garganta fuerte. Really intense, and it can last for a couple of days. And it's even as bad as like when you're just swallowing your saliva, just normal swallowing. It doesn't have to be with food or liquids or anything. Just super intense pain. Para frenar o plamando de vírus, o doctor recomenda para que da casi botin e sintomanan. Viste um tapa-boca se acaso mester sale, lava man constantemente e se acaso tem risco de vir a hobby malo, checa o Departamento de Salud se acaso tem vacuna de COVID disponível. The real benefit of the vaccine is keeping people out of the hospital, preventing severe illness and death. So anybody who's high risk, I strongly recommend getting the vaccine. And then again, if you're high risk and you do get symptoms, Dr. Horn te recomenda para maior na monitorear e unang se acaso tem sintomanan. Aldric Werleman, Telenoticia.